Kardong Arjun include pen social media hong jai long itum la talk show on 6 schedule and autonomous state la so talk show itum kiran we pen Arjun no ase pen we for uthot dak itum PHLC central committee asong ja pen itum president pen jenok itum la public relation secretary dulu ke hai bikoman se alang yellow public relation secretary la congress ka bino PHLC mai kulo ardo ang churo lo pen itum masa jai ka president alang di PHLC mai kulo alang di kare ma ko churo pen ni men na secretary long par di PHLC long secretary long asi pani we more ni tun talk show section na to se la ini tun batai ko 500 km lo ade kiri asi ini ni tun kira ko tiba na lo rara kan pen ni tun pachini ji alam do pen rara kan pen na kachini do na alam pen do ni no asi pani we more ni tun da PHLC central committee team holiban ini la pasal talk show ni tun da social media kan jalan na ceklan asi tampi na praksi dak itu baca tanam lagi lah lo dak itu mah presiden apa praksi ni dia juntum kemasar jaya kata apa jaya Karbi Anglong lo non BJP atum dak council yang cari lo bukan lapen state assembly lo kami MLA cepat lo bukan lapen MP demi BJP tum saja lo seta ini more than nearly 10 years nikan ke planning dok non BJP atum dak Karbi Anglong lo bacari seta ni development na hina bangke ini rarapan ka ameka perlu sama tak apa mangosong sih tum teknologi lapen korupsi bangke kecup panglim kecucong hua bangke api orang batong sih tum teknologi lasi la soal korupsi rise of corruption in Karbi Anglong pakai korupsi la ketemu kena jok Karbi Anglong lo BJP tum jong hele develop ti lo lapen development kam kian tu jepak kasita ini dia itu mekepen teknologi lo jadi pakai Karbi Anglong lo ke pichiru yong apiong chiru tong sing theng lasi lo bang soal korupsi lo kutha Jathan mi kuno tang dolo isi la se apransi itu ke jathan kang tunggal halo non social media hongjai Karbi Anglong pen chenglong all Assam pada north east alo ke jathan tunggal halo non ada enforcement directorate ED atum pen da Assam alo da alang itu kiri ka group ke chong hudon han korupsi lo kutha kene apa bang so kene dia pan non nang suntang lakele tum social media lo theng lo lakele bang so ED korupsi lo kutha non kacetang blok kala no Karbi Anglong autonomous council ASEAN tuliram long han alang limensi social media long etong lake pini tu talk show lo kali jo kali pantami dini thoma prime minister ne social media pencenglong Assamese news long anda lage deklang lo lasi labang so enforcement directorate ili tum da Karbi Anglong autonomous council lo dak CM pencenglong IM tum lapan department lo dak alang tum kewan kan mate dak si thang ri lo urutan de dak korupsi lo mutha koan plate non itu masar dak presiden dulu alang lipene non pekan kona barang pasti nanti kita ide putha isi yang memang amen kapak lah kita nah go pilo ku montiga kado we rat atum Karbi arat lapen akaprek tribes Khilonjia Ohomia Adivasi kado we tu Karbi alang ke thek tum ta du o kado itu phata kardom pila aprangke lapen lala corruption alam ningje je ko eson rak aphan neli ka epil kangtung ka choningri kangtung ke lason lo ba ke than kangtung ke pena Hauraghat LAC area kado emat kali Hauraghat lapen MAC constituency non Fuloni Nomati lai hui la pen Mohamaya la chelang pet si pen rally doji procession Hauraghat tiniali pen Hauraghat an santimili an la pen hada public meeting doji ilitum ke claim nang kok ke la hello ilitum along le la pen ekhe kachi right ji aphan autonomous state ke long ji aphan lapen ke schedule ka pangtan unjiapan ilitum election hide detik ke demokrasi aron pen ke ilitum thang da claim un ki unasan de non hala kapre ke tum na claim hul bo ta claim un de bom la thge ili che thang na count da vel jok ka chini lo non ke la si penam ni tu
APHRC tu rally doji procession doji permission ta long at lo kado ipan la chuning ri lo ada nange dunji nange join dunji apan arwele jang tame arni leso tame lage ili tum claim nang kok ko la si kado ipan la chuning ri lo pini non corruption alam Karbi Anglong corruption the to pick apran beta amasi ni tum ningje ta ningje ing tum thu thede po am la si ningje thu o ede titi nili tum da corruption ningje dog le ka ningje yede kali mothe la corruption ka pa videji puta election hai thu de tik ke la ta ku corruption ka pa ve kam claim thu un e la ya allah ma ga lai la athema corruption avide nangi pulatan te political leader to CM minister MLA MSC, EM, atum ansi corruption claim dat nahi. La ansi hala officer atum ta claim hai he dat jian ke. Rat atum ta la ke anke poisa chupi pipe te cheplang petang ho pu chethan jok plot on ke. La si chethan link hala bangso a election along nang chak lok te di. Nilitum anta corruption ka pavedia pan bot ipik lo. Ning dok pik lo pa vede dia pan ke non sakuri le cho hang le ta kai ta lak thom pinangi lak pho pinangi pura la an ke corruption lo la pen do na long le patta le endo ji pura poisa pinangi la ta corruption lo sakuri ke hang da poisa pinangi corruption lo contract hang da mat poisa pinangi la ta corruption lo corruption sai sil ang non itu doklip sita bang Enforcement Directorate of Economic Offense a department pen non ilitum a CM tuliram ronghang a hep dag di puta la pehanong ka mukang ta posipu la pen Guwahati ta alang li hem konat magedo la Directorate of economic offense la tu ki group dam ya fansi ka group dam ya fansi ke dam lo amat CM apang kat jui titi kusi hala lama peklan nili tum le pugali la ta ni tu ningye tum de masih ningye ya kanyang no pan ya kidi sedanon ke Assamese newspaper long anta Assamese media TV long anta ningye tu at la si la hello non la jong si pavede tek pulo de meong chok lo ni tum da CM corrupt pik lo ni tum ta chini lo jok ta chini lo aga athima ku pusi adormo ha ningke chiklo yon suri phoke basido suri troke basido chethan da hai ri dorma ko an ke long da chethan hai ri nili ge pension ko an ma ge long da nili ge public meeting long chethan de alang li je than hai ri abinong alang li je than dak che peklang dak nang ya polom ta je than hai ri apo an ka ke ong ya dor ma ke long le a hem pu an ke me pi phuk dak si ako non crore pharo hi ni pulene pharo pho pulene a hem ako ki kim thu la pen ha Guwahati ta a hem kim si hang song swimming pool ta bi thu jat walam nang klang la pen ha Delhi ta hem du pu la pen ha America ta long le che nam dun pu lo ne pi ne yo ko mat tong le du pu ne la hu hem amuni le ili tum ka muni tum ai ke reng ver di ta li yo la si la son si corruption lai hui a poisa ko nat pen lo ke long la ke avi vi pen si ke long lo ke ante la avi vi pen ke long si corruption pu lo ke ante la so corruption ka pavedia pan Enforcement Directorate atum nang ke claim ke ni tum choro lo la pen ni tum ning thelo alang itum lang pe me po si no na jahat tum polo la ke amitanga men pen kali pul apiso men pen suyan jat aso po men pen pul aso po men pen ta aso po da bonat pen lo kam la po na poisa ke long la alam de koko apiso da ko ana poisa lo ke long yo la yo alam de ko la ning hok ta la son la sila ke corruption ka paveja pan
India tu nang claim la ke choro lo la pen sita itu mata mimi he son ke tu liram rong hang ke la ke chief minister ATM lo ATM apan si kai ke Japon krilo chief minister Himanto Biswa Sarma ke Thailand le dam dala pan lo Japon Japan le dam dala pan lo Japon Tripura le dam dala pan lo Japon Nagaland le dam dala lo Shillong le dam dala lo kai ke Japon krilo la po an Japon krilo muni ta pan si ka pen nep ji to bang ke ne tum ko matha pini matha mimi se ta ho lan lo ting pen tu ke la ke India tu ke enforcement directorate tu ke chief minister alam le ka junang ji kali po ada alolong ke tom la po si independent la tu ke la si independent ating pen tu si council lo te meet alam lo la ke ni tu CM han tu liram no ha ke hai pan le ke lang e pa lang kali lagi mute rata tu ma poisa ka chong hu pen jong si la son a hem ke chi kim boguria bagan ke selam lothia bagan ke selam chai no kapang ring scheme ke selam lapen ke fishery ke selam lapen ke aku wal arpong ingkir het Karbi tu mange pilut long le pusi pula dakta bang akhe tu mange lut thulong puelo alam bange lason ke claim bange la ke mi ui pusi tu ma tha te ma alam litum la Karbi tu duk dia tamasi la dimasa be disama bethe dimasa li disama bethe ta alam litu along leke nam pilak la amahala rong ajo amunit tu ke non kheti cho claim long le duk pipa la son je plan tang lo la ke alang li ki plan penar jo hala rat atu umpan ka pidu ang hapu ke development pubo ame thange develop lo economically la ta ka develop a ora dur le ka develop ta ka li aman Karbi atum aman le ka develop ta ka li la ke ar Karbi tu e development bulo te Karbi atu akhe aman si develop nang ji non gela pu ka leader lo la ke inut ko mane poisa na thua bang plan dhoni ka asamis penge dhoni palam lo dhoni lo poisa do ulo ke plan binong bang gali la pul la son nang mande ke litum ning oyalam la pen non idia pange choro lo la alang litum investigate pe mepo retarded pe mepo la pen action and pe mepo pusi itum ning thela Kasi da Karbi Anglong corruption apa yang si landam lo program te da idi itu da di putar kan putar julong lo da te hak media hoi masih itu mah julong lo di da idi itu mah setelah lo masih tanah he tapi da isi ke corruption apa yang si landam lo program te da non ruling party atau de ruling party itu hektam isi corruption hektam keklaim mana lo hal kitu kela atum ke dua demo bangke da bangke kopene reserve forest ko eviction ke darte seta ala nitumo bangke laso reserve forest alon thosi konane buguria bagan ke claim no konane la bosom longi chiri tharo kho bine pangre no phang la som kachirai no bulun thegong la se la hai longi kachirai ka do ko ben la hai corruption side lo gante ra la phan ke ki du da lagi poida to han ke side pati ki phanata a chance bite hem ki mandimanta ki prithu na pulo mane setelah itu kita di mana ke, kalau orang pencet koin no, eviction di mana kalau itu mana pada forest area kali, asal si pencong le. Jua puson sih itu teglong, lasi, ini itu makai itu, mata itu Karbi Anglong, especially Karbi Akai itu non ki dukar kela hello, jauh ada, ke jauh orang itu mana, kalau pacing pur yang mana bang, asap nata mata kela kan teglong le, rata rabe itu teglong kela hello. Tapi non, lanam tu sih non ada, pu ini itu secretary lada public relation da hanse sama dua orang hanse ni lekap cuma tu mahalo da ningkan isian mau batahini da SOPD ji scheme nang le dodo da de ningkan isian 6 mana long pa no chikuan chokalong ipong tangkan nang le ji la penkan ningkan si long ke batahini 6 months de then chikuan chokalong tangkan nang le ke ko no 210 crore 50 lakhs 6 mana long Rason si patahini nang ini kan sih SOPD lah general scheme lo lagi. HDA department hoy ben. Lapen
non kinamtang non recently non latest law 22nd April 2025 arnita la bakso tangkana lilo HDA hoipana SOPDG scheme hedi 210 crore 50 lakhs tangkana lilo laket 22 April 2025 lakan kaya number panggil HAD ECF 121-233/160 laso leta hoipan si lada SOPDG scheme na lilo hedi lasi la bakso scheme ningkan isi long si la an 210 crore 50 lakhs tangkana lilo tangke dan nikan ho ICC सरकार का चली लोग मेरा कार्य लोग के डेवलप होने के लिए गोवार का दो कवितान चेंग लोग रोंग अजोन कमी इतुम Kan SCG 420 kali lo 430 lo 21 po kalau 420 crore ala 50 lakh 50 lakhs jadi 21 po 21 crore kalau anu tangkaran ke lepen itu tum SOPDG scheme ko pipilo ini kan lo itu kami la masuk berak kan ada korupsi ke lo Aprang si Karbi Anglong ratoan NC Hills lakan di Mahasao lo ratoan pandamen ilihin kadame tokso on situ indeng haru khora kethom kardon bajil lo kardon alang likar jioteng penalam sinili hakun po non hejong lape April 22nd 2025 labangke ililung Karbi Anglong Autonomous Council pan atangkan nang release ke lagi 6 month lapen first half consolidated SOPDG scheme apan for the financial years 2025 and 26 apan asa mo kanang li letter number alang li paklang kono di GS kan tapi atangkan ada kitum teknologi lagi 210 crores 50 lakhs laki for a 6-month period pan lo lape labang so tangkap ben sili tuhan ningkan ibe cikluan tro pan itu planning pipi ma cleansi rong group Karbi Anglong atau anu pipi scheme si kadang cuma la so teng pen budget si tuhan dakan palil bulutan dedan kuan makam ke claim atu mo pan ladak itu contract atum pan kuno lape kapre development lo an pan kami ke explain ni labang so tangkalo bill kipini kan senglo kadu kami tundak kan situ ekonom na ko bill kipigan senglo sida pinya ni itu Karbi Anglong ra contractors tu bill kilong itu inut panda kelong dan lapen contractors menangan gitu tumangke sirenjeng so situ kelong master tu tak kakalo han ban tu tak ciklu dong kelong li dan so takalilan kaprek awar saya ke claim gitu mata aja kombang celong lepin ulo tante ili tumha afan lenang li bom sita state government lenang li bom sita ili tum dak make Karbi Anglong rat long ke tangkal li man li sos eklong lasi corruption ke happy khangjang lo lapen non ateng te extreme level si corruption ke dam ili tumhala inchin rock le kan humle inghum bo inghum an ke inghum bo lasukan hunggang ton kacil beng lo sonedi delicate belum mau puji film mau kala kacil beng lo non kan human ke kan hum lo ke kacil beng ko pan extreme akro sam sil sunda Karbi Anglong ba la sibini herame me ni Karbi Anglong pen puli ni Karbi Anglong pen puni kaprega death pan puno kaprega state pan puno ni ka chatana na teradu athema nili men nili ro ke than ke ko ben si nang lagi ATM orang pen bo sinili phanan jong rong ti de son mate de ATM orang pen bo sinili phanan jong rong ti ATM ko ki jume se na lam gali ATM card ki gadu ko da chini lo hal ATM mesin ang kokrong paludam chogi la paludam chok se da mesin pensi poisa nang chonji non ilum Karbi Anglong e ko pilo che plan Himonto Biswa Sarma Yongsi penapha Meghalaya dami blotan pe tulirang aphan chud luda ATM lo sang chud lut atangka ke pon pa tulira met men pon depo pilihan ni panchayat election do bonglo tulira ma pan chudlut po san po atangka da pon po flyover da ka difunan kimlo a contractor kumana Himonto Biswa Sarma munit tulira ma pan chudlut po san chudlut po la konsep poisa po de la sang lok se claim mati la si rat tum chicha ko ni lo Karbi Anglong employee tum pen seng lo
service holder dum chenglo, small contractors men chenglo, small businessmen, small vendors atumata pinyani chicha konil. Asila bangso ka chicha koni ke ili dum ke aja kong model. Tuliram rong hang pai corruption kita dum aja kong pri. Tuliram rong hang nang corruption kem lu kupini rabun kita kong aja kong aja kong kido kumar lo. Ha Delhi pen finance department of Odisha la sela ka enforcement directorate finance department branch ma tidak kati idi dum ke idi itu pikal Anglong bang flut Karbi Anglong tuliram rong ha property kona nama kedo ada rate kita make ili dum han ko pai lo bisni dum pulu tapi idi itu sih ahok pe lang dum independensi lang dum cepaklang kalau so tekpen claim lo tante laki net long wepo lapen alang ipam jail ta bengong wepo di lang Lalu, jom hele kantang cepat lang, kang sang cepat lang, mesti tame barang asuhan dong, tiji polis tame, jom si Apollo dong dah anak cekoin deh. Lalu, di nasi non ini tuh corruption apa yang si langgar lo pada Karbi Anglong ke famous lo corruption pada ke news ke lah non idi ke mana untuk dasar pada dasar corruption orang ke lagi, dasar prime pada Assamese news lo ke Karbi Anglong corruption orang apa tak ke peklan di lo lagi, APHL sih tuh lah ke sponsor lo kan niche ke prime sih corruption ko ane tak ke peklan di lo. Dalam soal korupsi jadi sih ratu sunang lo mati lah. Bawa pusing ada vendor satu, deh hanti jor satu, grocery satu macam lo. Lapan dikte ko Karbi Anglong lo ke do kontraktor atau bini yang kerja tu. Laki ada tu malu perutan lagi Karbi Anglong Thomas konsumen kerja pun BJP tu. Lalu non bil dikte, lalu kuan ni lah non kontraktor satu tangga poisa kira nanti asuk kipleng kuan ni. Setelah bini yang Karbi Anglong Thomas konsumen kerja BJP tu mereka. Lahai SOP dia tangka, akan kapre scheme amendment tangka dia lahai tangka di coba, kapre itu tengok itu. Lah sini ni bill kita, permohonan kita, pencengok, lapen kala rata tangan ke sepak lang lah, pokoknya ringgal isi EP populasi bahari development ke sepak lang kamu jadi, development ke lah kali, jadi tu APHL sih itu masa kamu menjadi, development kalau tangka, toar ke selam apa nanti ring ke selam apa nanti dongkol itu copo, proyek itu dongkol itu pujok lah, semua nak kelar mati, dongkol pulau menjadi non BJP atau mana lah hai lah development kali muni tak kamat haram change nahi thinking bang change nahi muni tu तुम से change है muni kan kamat change है पुराना kelas so change sang itu puराना Karbi Anglong orang kan development ke lagi ikumen tu tak lagi langgil non Meghalaya sama tadi juru nahi Meghalaya long people ini ni ada khasiat tu mana jentiya tu itu cek kono ala tu people itu kan paprana cek pura no solo poin tadi dia jatuh misalnya kalau we should appreciate the leaders. Ala tu leaders should appreciate nahi people of the heart tu kerja tu nang dah misalnya ala tu darah kamu ke ban ke tham ji mum kado we kichoro problem kai wonders program sih di kahari kan kan million cek lagi di lalu isi development ke lalu ala tu macam itu nahi lalu nasi non lah development of times corruption of times di thani pada do pikan Karbi Anglong lo ke pinjane forest ka pajut ko di Karbi Anglong lo forest ka pajut ko Kumara government lo pada non recently non latest non kita pun Karbi Anglong council BJP government forest am yun ko environment pala mudah lo natural resources am khan pa welam lo non langwa ta lang pa kay lam lo sakti awe pin opinion ni di Kumara tu mo chok chige lo ta opinion ni da Karbi Anglong council kita pun BJP opinion ni da Karbi Anglong lo opinion environment ka pala lo di adapting yang ada apa suara kami alam ini है kapal kapal leader kami BJP government kapal kapal ini kui bagi forest kami kalau ada jadi hekran ini kan asap kami ada teknologi setami ada kan barang klaim po kali perutan deh MP hekran kenceng lock lah natural resources kami kira cukup saja in fact overseeing tiso MP gitu ke alang lirat hana promise ke kuana lag ne I think be around AG misalnya rat han promise sida pinya ni omosing tiso MP hidden kan langsung think be around scheme ye lo itu marong pinya ni teknologi lalu lastly natural resources anda piju tomo lah kan non temperature nanti empat ada Karbi Anglong lo ke BJP itu kan lo people orang tenon langsung nanti kan keren lah lo tadi kita nanti social media news orang bilang kan langsung keren lah lo people orang komando tu siapa Along ki pura ralo, komando order pesi la sakti ki pura ralo, illegal ada. Komando order pesi la ajo think ki pon jongure ralo. Komando order pesi la opinion ni
pon tu nak ling do le di la non ke ja pon tu nak khan ki pun Karbi Autonomous Council ke ja pon BJP government tu khan ki pun ke people khan ke people illegal business proclaim rakte lasi lahai tak cerok to mai non itu rak kunci pon ini lahai la sona kasi dola ke thanya mam pure dola na di la penge la sona kasi isia corruption itu thengong lo government sponsored program di government sponsored program bolte na tangkal government si bangko mati di tangkal government si bangko non kasi plan ko bangka so government sponsored program bang SCM interaction program kapag plan ko bangka pilo political party program din chong de CM interaction program ke lake rat lapen CM atumong kaching ki kachekhan kupilo dakke nangji kupia development ke wanangla di kupia kupilo non ken kam kachi yo thunai ke rat pen lam kachi pachori mangsi lake so interaction program ke dinai non ke chetong the pin la so CM interaction program ba ke ba ke ATHC ka so sa program se ke chong la so interaction program ke cheng kan dinia ATHC ka so sa sorsalo ta phonro ta nahi mapi non ka phonro ram de bin kalam se sorsara di lasi la bangso putha la CM interaction program ate golf sponsor program putha tangka ka khoro tangka ka pati putha kapan ho putha na le yo ni council itu interaction program pulutan te lakai government program program pulutan te rak atum kinangji kopi ma la kachini ji apan si la program claim nahi rak atum suggestion rak atum son si claim nahi sar son si emission ji karju dam ji apan kopi si alam litum rak atum kani je ko la salam karju for dam ji apan si la program gitu amben la meeting ke do anta government ako isapan si a meeting na bilo. Aman non ke halaga EPSLC pupati krompo ke nam i la government ako isapan si ako nam tule na kubibidu. Angela ta nam ke nam lo nam dun lo ke ayah dun ke Jordan lo ba ke Jordan ne bosa la ju endon lo vote ke pipe de ji me ne hai BJP ban ke jing tang lo ra BJP po jo ne tu na la ke vote ba ke pipe de tai la ba ke ison ba ke claim dun le bang poisa pa ve o pang chir pe me si Karbi tu man ni bilo mati jo athima la Bongo sena atum ke lage chini pe milo Karbi tu manyong si pangchir pe milo de Karbi la pala inglo so tu manan pangchir pe milo de la tu mangen nam de un po an ke hala bongo sena tu kape hai kang tung a candidate atu pan angsi vote pa pi dun jot ti kilong po an ke indirectly ke bongo sena si council te cipahim putip ko la boleh non ta cipahim putip lo non mata charju intum te la non ke dua CMEM tu man ke bongo sana lo boleh te aning si ke chi ti aning si ta ti jong lo la ka level lo atema alang li tum le ni tum bongo sana kali pu jong le pu sita jong si kali pu ta te alang li tum hala VGR along Bongali bihari atum han eviction hai det pe pono. Bongali atum bihari atum ke nang eviction nang ne pulo. Ne tum han eviction nang ne. Karbi Anglong ne tum cerai tip ji pula la tum ke. Hal so te si itu CMEM tum claim dun lo kan te. Hala tum ani ke ham ko pima hala si claim lo. Ani le bongo se na ko mati. Aku non ta yong si aku ili dom han nang nam tu bom amat hala kamatha pe me te bhot aku pin tu pulote bongo se na phan ne ka pang tang ka kam lok lo la ke ai bongo se na phan in pang tang bom bihar se na bongo se na dom han pang tang bom lo te hala tum ke in tang ni tum in tang u lo pon ni tum nang do dun joy pu pe lo hala tum ke ni tum council ta ni tum se hem pu nang hi pu po MLA ta ni tum nang hi pu po officer staff atum anta ni tum nang hi pu po non ta
Sa Korea tuman ta halat tuman si pichorno ke sa Korea ta la si Bongo Sena Bihar Sena tu ajak kong si non ili tu CM EM MLA tu ke kacihat jak lo non ke la si itung ta poisa bang itu endun lo melo vote bang la pipe de ji BJP bang pipe pun itu ta sini la tu ke kang chir ong pa si johang lo nang kok lo la son bicar la si la le son ka prek lo la ke neta la ta ka do dun ru nai boleh liku kali je ma la ke dun ru nai ka do vele ijak ka higma titi ka do vele ka chini pe atung kali ka chini ne atung ke kidun lo pula te vote ta pidun dia ta lagi thek lo vote lagi pidun lo pula te la ke Bongo Sena Bihar Sena dompan political ajak kong ki pilo hala dompan si kaparicu toy la pula ya kamang la si la son bang ke kita nang ne te ma te ta non bang ke pudang kang tu nge lai lo je government apoi sabensi munit pantan nam la biya la BJP atau party fund pen nam ta kali atema la support ke interaction program ke te BJP awareness campaign ko sonte ala ga son kapre gia la ke non interaction ko ke la interaction ko ke do ange la ke government paisa lo la ke government paisa de government काम से हटा क्लेम नहीं का तो ये तो मन रात तो मन हटा कॉपी ने स्विंग मशीन से ला कर दिया तो मन स्विंग मशीन से रन क्राई नहीं ला नॉन खेती के क्लेम हो लो अलोंग दिन ला लांग कपी a machine STW pulo la pen LLP pulo la hui la lang ke kapi pam irrigation minor irrigation hai la de pini la son interaction program no la son de ron kre son de mi oji lagi setal lagi ron ri athema Bongo Sena Bihar Sena tu ke jong hesita Karbi Anglong so to ke kapi plan di ke la tu claim ke lo athema RSS tu pulo la tu ke kai kita ban si government ni putri putang lo mati BJP long ke do atum aphan ke ban penchom chelo BJP pen nangidun BJP lo nangidun dia keman si ban penchom jadi pule hala monusmriti long ke topati hala ka do ke ban pula si ili tumle BJP long dun thu ek se thala ke bil ta long li la si cha non da hala ki dun tang non da chang jo lo gen de bil long li pal kapit kat ke de je fan je su ko pi tu chong ti la pan na le ke bi tu ke ne ko al ke je chak dun po ma si la je su pi chong po ma si ko kre la pu le ke bi ke la pu ye la si la itum da ke re na ko po la pen la itum demand lo la BJP itu BJP lo Bongo Sena tumpan itu demand lo Bihar Sena Bongo Sena tumpan itu nggak demand ke lah lo je la government apoi saben ke interaction program ta binang nilu athema laga party account si claim tu long lo kan te lage illegal lage chokchi lage lalu kasi ana program men ke emper program ke kontepin non da CM interaction program lo aku bangke BJP masuk ini program sih. Aku mas joining a program denglo ta la panek. Dong open di serak macam white project lah. La non mas joining ku 2000 1500 ani si 1000 bukan lagi cini mereka cini no mati konsekvensi sih lo akan joining lagi. Kata PHL SNG. Di PHL SNG ko ha kongres kan ko sa PHL si tumangan ke join bukan ni tum la cini ni tum PS board committee do awang tim village committee do nasi village committee pen PS board committee pen também itu ke report itu mati no recently korkanti constituency no kente korkanti constituency dan harus berdiri 2000 di 2000 ada social media pada te amuni da aje ni tu tengok ke sok muslim side korkanti constituency ke muslim ke don dale de kosong jada burga pi pacing kan khai lo te mas joining mo di lagi thek dak lagi macam apa thek dak ibu yang pernah itu hang kopi na mau masuk ni ada tu di sini masuk ni nama jadi sa program itu support itu nama penjaga district di pada ta mas joining apa dapat ini mana pindah khap kopi masih hari kemarin track di mana yo masih lah joining itu amga bangke best
BJP lo nang tu than pa mo you tum ke pa pa bi mati you rang publino mas kan to 57 house pa kana 100 puta pa lang no to ka da jo mati pa lang ka jo bende la kali alama ke la si la chetonte la so pra da pina Gandhi Sankalp rally hulo hala 60 lo program de futap jana hi pura Gandhi Sankalp rally hulo mati amen ke man Gandhi Sankalp rally hulo ka che plan tu bande itu masa baka sorsa ipicel sel ka sorsa has 60 lo pan pan se ju itu da 60 lo de futap jana hi lang chilu de na hi to ye so ching hi de na hi to jo la polisi ka parlin side de ama ni BJP lo ma jo ni ka de mu to so marti jo iso jo ai tu no la tangkalo po ja po ba Tapi ninguém não pode olhar. Artisia Karbi Atuma Dharma Amen NC Chief Minister bang lah. Nilitung ke aman di PC APHLC pengen halam sor ni kan itu demonstration nak klaim kerja tu. Aman bang Chief Minister kadua itu ta itu APHLC fancy bang attack tu ramah data. Dharma alam enamat lapu son si turong. Halau data kakros ke सरकार पैसा पे करता लापुयो ये PHLC बन का अटैक दिया पान लोग सी सरकार पैसा का खरोस को काम ले लो माला अपन जितने साल दा लासोन ni bangke Karbi Anglong Thomas Council BJP ali ta ये PHLC भाग ni amen entum de sa chief minister na nije da lason ni chief minister सोनी अपन का nije do nije o PHLC था इसिया bangke ला हेलो एक फानो BJP एक फानो PHLC major Congress potong-potong biasa. Lalu menjadi non ke BJP pen APHLC yang kongsi non ke non upcoming election ke cetai. Chief Minister masih ni dah kalau ke. Lagi APHLC tu ni kan lo. Kini alam bangke Chief Minister si kakek alam kan ni. Lalu je Karbi Anglong mana tu? Rise judi BJP vote dia. Nohai puhore ho. Kintu APHLC judi vote dia andhare ho. Itu hosa kota. Judi APHLC aja non tribal ya Bangladesh gimana sih Pak? Manu gimana sih sok anak aja. Lagi usah tahu lagi. Aro APHLC judi jikita. Ya gimana tribal manu sih pahari manu sih Adivasi ase, Kilonjia Okomia ase, buhor lagi bawa. Itu usah kota. Lagi chief minister ni dah lagi. Masih lagi kamahun ni ya lama lagi. Bang predi kalau lagi lalu. PHLC dia kapat anak kamu lok se kapat sih kle kapat ang kalau dia la light pitur bong jod le kapat ang ko leader le kapat ang kalau dia pacini beret apa dia kapat ang ko lagi ho ada blok ne la si itu mah bang kapat sini account lok se claim lo kan la si kapat ang account lok claim lo la si chief minister itu PHLC wang lo ting ki po si wang dia ku pen si itu kapat ang dang no la le hala ke mana indirectly pengadidam ke sapi ingin kuku po bang ya non tribal tu main ingin kuku ha kami ni makai PHLC lah kalau nanti kalau tu kan ang thai du West Bengal tak ang dang Bihar tak ang dang tak mana pun kita po berarti Karbi Anglong mana lang litung ingting kuk sita ka ang thai du ping lang tenge itu nge West Bengal nge itu ang dunong le deji Bihar itu ang dunong le deji Bangladesh itu ang dunong le deji hala le ki pudang pulutan te itu la jer Soviet athai si itu nge kacerai le ho Karbi Anglong jer Soviet athai itu manjinang peklo itu dak ang dang ben dunong nang ki puti itu nge pu bom le ho alam itu man plug ya nai puda pupe hai mujhe political power ke itu mari de itu nangi gua oi dalante Ada 6 Constitution of India bangka pemane non tribal kan yang ada dalam ningkai lah non takkan belum lah nahi ke tengke cokwen budak tokte apa kita puda pupe itu mah pupe amen si tang voting rights apa vote kipi aja kong mau ni pavida nangi pusi itu nah ke hala paragraph 2 paragraph 7 ke lage la sote important ke lage tribal tu sih lama ke jogi pun non da joget pu he la le la so lam ke la pulo la si la dak da pule ho la ke dak yo la so alolong de non ne li le pu chok ke li de la so alolong ke tok do dak section 128 along 128 clause 1 D along ke tok do provided that person not belonging to a scheduled tribe
shall not be entitled to so vote puyo non-tribal atun ke vote long li udak ku got ke nitu ke la si pape vote long li dia nang gi pa nam si pu ne Lanjo. la le ja semet ke La autonomous council election tu. oi autonomous council la ta MLA utakali MP utakali Paragraph 27 ke autonomous council MEC election lanjo. Hala non tribal han dapat plung aji jadi ku ke ther lagi BJP dong se ther tu. solam 2015 na ningkan man si Hong Kong na nito ke la na le nito ni pu la si nito ni kapat ke anglo la so lota bang yok ka chini ne gen de nito thang lo Karbi tum chini de lo non ohomia tum da chini lo adivasi tum da chini lo la ga pat ke anglo ante la ta la ga pat ke ang na non na Karbi Anglong Karbi Anglong di mahasawang bong bang non ke BTC area talo la nanga the ang ijike la son nitum ke hang kong pen pot the ang ipu nitum handasi the ang na ipu nitum pu how West Bengal le nitum hana pat ang e Bangladesh nitum hana pat ang e Bihar nitum hana pat ang e lagi UP nitum hana pat ang e Maharashtra na pat ang e Gujarat na pat ang e lagi nitum hana pat ang na ipu ta nitum dimandam de nitum daksi the ang na ipu nitum ipu bang atum hanga ningok ka the ang hala tum mangi bang dok pikke Karena that tu, karena help. Ang step do ke bang a step do bang independent na det anda do sandhin na det anda bongo sena pine do tu set lang amar itu mana pachini ne det dia Bangladesh ke Muslim sai se ke Muslim buka dharmo le akhe ke bomali lu halata isabel alam na dingien da bomali alam se halata ningel lu la si Bangladesh ko halata ni pu ilu ke Bengali adet pu lo ke la Bengali adet India pirthe dangta isi alam lo pu Bengali alam ke isi alam lo pu ke hok ita Bangladesh asor pena jok lagi West Bengal potakali lagi Bangladesh asor bang ha UNO long lam ningje dun Bengali lam pen ningje long ada Atewa lasi Bengali alam ke in pirthe dangta isi alam lo pu ke hok ke Bangladesh pen pot Muslim Bengali atum pen pot Bengali Hindu atum pen pot kali yo lata itum Karbi tu kachini lo tika te ang lo ke lata aku yo lahelo so no basi ka te ang ko ilgi pu Nasi non kijuksi pu itu hanse sama phane di kajong tu lahelo non lahai BJP atum penang aran han ka pamang huje phan kam klem lo di tangka poisa pen ken nam pen cheng lo scheme pen ke chak pen cheng lo ha ko mani phan ke limited MECP pu ke chak do lo ha ko mani atum ke business include chagi pu da do lo la pusong do lo ke ther ni ha da do di la an penan se da me ra atum do thip la pen arjap thip la hala hai ma joni 2000 3000 ka lage dei ra ko mangudi apen mangu he ini ani amreng lo si tapat lo ko ani 1500 ko ani joining bu bodi la sok BJP ya muni to masa amen top ra lage la ka da ko se ekdom thek da lo lage la sok bu ini rongkang lo Kinam lo ti la ka information ni BJP to masa nak pitulap ke lagi picture se lagi tu na kali tu BJP to masa information nak pipom lo lang de wang bom athe aning che thek pe lo nang than joi ti bom lo than bom athe aning che thek pe lo ame thang ali da dong ha la si la hai ke mangu he ni tung la se serious ane ke 2000 kona ne 3000 ne Chelsea tum la da tung press mi da do de di aku thana tung lan serious le people lo na ka pa chu bai sai de la la no la si rata tum do thip lang ki duk ki sung tangka poisa ka bi pen cheng lo APA Chelsea long pinia ni do thip acha kong thik mong mo bang mo la so pu thak nang le rata phan aning ke thela mu pi lo pui ke la so lama putha kala puhino 5 years back ningkan ho di aprang lo ke dam tang ningkan ho ke ilu to masar jai ka thar phan one man army pulo tuliram rong hanglang di sini je lo non pili ningkan ho pipi ni ani bangke tuliram rong hanglang si one man army seplang sasi MPSLC abotar sempa independent suri pocket lag isi pena meeting dulu le nongwe ban ho ba phan nam po lag ho pita po la sesi pena meeting lo MPSLC utak kalima la son selang le klem la si 5 years aprang na phan one man army pulo pinya nang itong lag voters dolo tuliram rong hanglang pini alai lo indut MSC ta abik itun bang awe kadi awe interaction a program long lao ame thang si munit nam dam ni
nih hansi ada feel cesar beda nih kalau sedang iklan nan de Amit har hansi orang lo iya emisi itu mana alam di kami iklan di itu mana ya Pilihan tu. amre ngomong sini nih ini thank you mana interaction program lo sih batai chop dulu bilang de batai chop bilang dulu nih langsung nak kasih no isi ini ngomong sini dulu lah data Vietnam besi pilih example pilih orang kangge alang itu bang trok pan nam lo bang ketom bang dun no bang ketom bang dun deden dun itu deden lo di pan lo dun boke masih dun deden lata tangkat di body boke deng dun itu di rumah di body itu sih masih atau bang ketom bang dun deden atau hingga yang sampai di biskuit bang lal aku tapi lagi teglor lo lasi aport ingkong dengan te ingkong lo tuliran orang leadership Piniani itu melalui program federasi mengajar itu pulau bicara program eviction failure atau cuma state article 244 failure Karbi Anglong contractors tumhan bi dipini dijarkan bang tumhan salary bini lapen small vendors tumhan kapating kerja site failure teko pilo rat ni Eviction sih naik hak lah, failure. eviction sih naik hak tu ko batai ko ane ko bori Piniani anta unde delo Aro unil lagi. Itu dia apa lo no? MLA election ke lo, lalu fasil dulu kan. Lain no mati. Lasi alang li failaran se, lalu non banke. Adu juga si kom lo, amu kan gosok si incin, ingkum lo, non incin kasi beng lo. Lasi non idi tanang le apa? Enforcement Enforcement tanang le apa? Itu ning kelo hok kan sai pun itu. Respo lalu alang li aroma tempen. Saya sedang nangko kesini itu nanti kilo, ini tuh kita jalan kan, alang kita daman kok, abang masih itu daman orang yang nonton, lalu, setelah nak kasih kamu nilihat asal kok hidup itu untung salah, ini tuh hanon arong, mate dharmo penta itu hanon nanti ber, dharmo penta itu hanon nanti pasangan itu, biniani APSLC hanon itu nanti jauh. Kristen party misalnya jom. Dia Kristen mah. Dua selesai, dua bayar mu. Kristen kali. Lah sekarang itu labang itu mana jom? Kapan nih? Lapen non head jom, aron balen jingrum. Amai. Kalau bangso amai paling itu kiri tekon lagi curu. Ahok indigenous state pankan turkan tu. Aron balen pankan turkan tu mungkin itu curu. Tidak ada keciplan tu bangke. Ini tu aron barang di tip tunduk. Hakar biricu kan. Hakar biricu dijatakan tu inai asai dan mengklaim kesanggeng sekian. Kathar sarpo dulu ada. Ricu ke itu belum dulu. Kita ricu kan tu asai klaim dia jakom. Celong le. Kathar sai pusi landun po inside dun po lakuin lo tu landun po. Tidak pilih. Ni itu umat pakai kathar sarpo tu inisiatif yang sudah masuk program kita yang mampu itu melang lo itu kita nombang agak ada bonggo senar dan situ mana panggung surong labang mampu mekan jangan anda ini dong gaci putu ke aron cingrum point 2 bukti bata ini bukti apa ini kan dak klaim lo non dak klaim lo sita non dak panggung bang ke bang hadat ke citi itu situ mana panggung lo Piniani sosong itu mahalapan son ya sosong. Bongkrok lagi puji dame itu bongkrok itu dulu lagi kata sarpu dan bangha iklannya tunduk. Kita ada itu cipta motor informasi bangha lah korbong dan tunduk. Di Piniani Kristen tu Muhammad lo Kristen agormo tu mulong. Hala the Prime Minister of India le dunta. President of India le dunta. Hala ke Christmas a program ke tendun dun jati ada ang som podium no malu dun pen anang berdong sai klaim di athema President of India puno Prime Minister puno panganin kaprek ni lapen ese chikas mate VVIP bedo delo common man asan si ani dun si chadom no masjid long puno church long puno temple long puno asan si dun thailand di itu program long make chief guest si ko chief guest asan si dun mo bo karena itu laki itu manggung milo, kiri milo. Lapen kedam tangan ingkan state government pen indigenous faith po department grade. Kalau bangsa department pen tong tangkat cross lo le lata cine
non aku putar ni kan pilih job lah ta indigenous script kan koros ni itu sini lagi manghumi melam ka cross kita konsil tangkang lah situ ni film lasik itu mana ka pemanggung saya BJP itu ke orang ke hormo saya pada itu mana pemanggung non minangan Christian leaders tumhan reverence tumhan kadu ko ke tumhan alang itu dam ben charge amen ben ke cakram opinion amen ben ke cakram langsung sinang claim lahai ta alang itu ke hormo ben itu mana ke platform sila body kita melihat di PSLC non itu hormo Haro boleh kita cok, itu dah abjad lu, langsung tengok sendiri itu. Itu PSLC kalau kayak Kristen Party kali, orang Arya Party kali kan tu buat hormon tado, Anglong so angin dari itu abjad hotel. Lain lagi sah. Lalu, nasi, lahai ke rada kan panggung jok ya lama ke, jong si hormon lam ke, jong si ciong lami pulutan ke, PSLC non lagi sosial gitu. Langsung mau 90% kalau kayak Kristen atung kali, ini yang dah PSLC kan boleh piatung ke. Piniar PSLC mau dogen langgapan udah 10 or 15% of Christian ke. Maybe a leader president of command Christian dah ini. Setapi ni rada tum si jakong nang pini PSLC paham. Di nasi rada tum piniar ni aromban apa pangluang men buka dak PSLC makin proyek berat dengan manggudun dek. Lagi clear orang. Lalu lapen ke kamu itu cekan nanti. Non mengadu ke cekong saya no. Lapen lah soal buka cekong maju ini pen yang sepini atau Thomas Council long iya untuk emisi dong atum stabil just lemen asal si pincong deh. Lagi upi polo tang teh dak chief minister atum asam government atum dak indirectly by directly pandang karena si kudu maju ini. Single window polisi keselamnya kalau saya memang tidak ada development bini view itu loh emisi itu development akan directly claim mulai. Langsung single window polisi aja ini loh. Lalu, tapi lahaya kecelan ini dua lapen itu PSLC kan yang lo produk teh, jongsi power lo jakong lo produk teh, non kita bawa BJP atum ten itu cepat kerja lagi, lapen PSLC jongsi government kita lo produk teh modal siapa soalnya teknologi ji, within 5 years ang bongsi Karbi Anglong lake atmosphere masih break lagi lake एकदम clear alam lake rata tum congong lalu, tapi kijutsi alam ni sarhan ke itu masa jaya ke thara ban presiden ban ini, karjuan tum nelo alam ni rata ban perkanjia ban, non more than 70 years of selo itu mararatum je article 244A hemprek of harman karjap thip lapang song bong ke kiduk kisung hem rip ke pen ke chigo nang apram ke dam nang hem tang sam ke nang pen chenglok areng hu ke su kat to kali dak dolabo lanang bong pen stami itu ma munit itu mararatum pinian yang 70 years of se do hibla lasi la so ke do hip autonomous state ke palong ja phan nang ran phan ninga pati ja phan nang li thamu tha nang hi pen ko pilo thani ji autonomous state कि चेंगहुट के इलिटु PSLC के क्लेम चेंगहुट लगे फारोक्रेसिव कैबरा फ्रॉक कैब अनिंकान हाला सोहुट पेन कि चेंगे ला फ्रंग बताला सेता PSLC को अमेन के दोके लगे फारोक्रेसिव कैबरा फ्रॉक कैब अनिंकान कि चेंगे फारोक्रेसिव कैबरा फ्रॉक कैबरा फ्ली अनिंकान लोला हेम प्रेक के हांग अकाउंट चेंग लपेन फारोक्रेसिव कैबरा फ्रॉक कैबरा सिर कैब अनिंकान के PSLC अतुमसी हेम प्रेक वांग Halas okay one hood. Ilito martyrs. First martyr for Hill State. Okay? Lake rong pilam ding pula upendro rong pi. Alang li pram dam nang lo. Halabang sohut. Autonomous state ke one port si. Autonomous state nang ne pu atum si ka pithi. Alang li pam. Lake ha hong kram lo. Dolong adum. Dolong room riso bang ini itu cepat tu si alang lihala rompia sambo cycle pen bang bom hut si meeting pen ache boy hut anigang sam anu na tu pen ingcina pum pen apu teng dun dak la person civil alang lihelo iti nang cheng bang la martyr hemprek ke hang pen apot hemprek ke hang cho ke long lo apot si ki tinang la non apike lasi arnam ta how ki pilor ko ilitum karbiara kapan non anta pumemile tane lila udam thip the seta pumemile dalage non ke itum chu hang thu bong ta long thu the den ke long thu ji lote la ke arnam itum panang rap dun thu ji em pu arnam se nang rap dun ko la pe itum long thu ji la pe non itum ke e odd mesen ben si
labang so autonomous state ke hang nga pachu be alam kali lagi rat akam det akam itu malong li la pena ke alam lagi kasi pe jok japan jok bana kali CM mansi minister mansi ki chuji pan ko alam kali lagi ki claim japan det ki kim japan long li ke chirai e ke chirai japan la si nilitum APHRC bang chetana link seta lagi claim vek po la pen pelong vek po lagi kado e rata tumta lagi ningna khedun tame lagi ni tumba aprang ke lo ki vitang lo APHRC ke nonda aku ki un ede ja kam se alam thema si avek lagi muthe demokrasi ada napot itu election bagi high vek nang jilang la aprang la election ke high ben si aprang da claim lo itu Karbi Anglong bang high du de napot si hala ke high he ke high tu mang si autonomous state nang ni pukok hala bang sahu ha ke APHRC tu hale pe high la asante hala bang sahu masih itu autonomous state ta deng et po non ke handbrake akang tim si long et ta non an ke Meghalaya Nagaland ason si itu ke plan po pot la ke tek ke re ja pot non ke itu ke tek re dun de det la non ke aya non ke Mongo sena Bihar sena tum a room si non ke dudun nang ke plan tu det la hello rat atum pan ke than kapacini kang tum ke ya APHRC ke la ke autonomous state ke wang vek po la prang election no bang high vek na la a law do ko a law vek po sonde la le ason ga prek ako high he pinda wan un po sonde hal anu ga prek dan amenda pudam delu kai ke hang de ti ha Delhi be the ke dam de ti ningkan si ben batai si ni ha jantar mantar long ke hang dam de ti hal tu wan the em nang pole ute wan the the lu ga the ma la tu election high he det kente si wan the the lo la lo non ni tu be PHRC tum da election ke high vek nang po an ke wan the po la Kasi Article 244A ka lake political matters dina. Naposi politically si lake solve unji. Politically kali pin ka solve unji. Clear alam lake. Rat kuma ka penne. Lalo lapen hinila maka Article 244A nang eklang rokta lata APHRC atum ka che songa join nilo. Hala so hot ke Karbi Anglong bang ke ruling party itu no national party tum proin nilo polo. Seta pini ya ko APHRC tum pini nang thurthunang ko ke arnam isia por ki thik do. Di halusu unida setamela so party hoi masa ko pareng thusi maybe after 60 years or 70 years APHRC no nang thurthulo lapen itu maning ke thela helo ile tum APHRC long ke rata hirjumi doi lapen arna ma chira buni tum ha lapen joksi tum hemfor na ma kira pen autonomous state long meji lapen article 244A paragraph 20 teng pensi kim back nang ji la APHRC doi tum ke man helo lasin itu kopenya BJP ko nana Congress ko national party ason thangphum party ason itu ke claim ya tunda kali gopene MP MLA man si man cholongi me ko khanda kali setame article 244A 70 years so say itu kache song avia khi buktalo komane tunga prana damtalo hara tum phan ke chuma sadam si ni ni episode serda thila lasira tum na tum nimpi dare na tum kisum che chakna utema na tum dukulo tema setala bangso kisum ki duke morni si na tum ame kri na tum close lage ningkar ame kri tum technology na maso article 244 to almost ke lawani aja tu pa ye thak ko sipu APHRC tu ke memorandum chief minister banda pipelang lage ahem phonam dilo aku chief minister bale memorandum ki pinai ta kali bata lage yo constitution no to etlo president prime minister bande pinai lage governor ban pita me itu pierlo batai do piklu lagi hala memorandum ki pias te sabang dam etlo itu non election highway nahi la election highway ko la hello la tu ke APHRC ko thak pa thulu nang ko theta la lo kapare funang ko la hello 70 years to say kichu no na la baso article 244A paragraph 20 tempe kim nangji paragraph 20 tempe si la baso autonomous state ke part jam nahi la hello itu makin man ke la hello chief minister le ko si itu male na pi unyi lang mala le hala akam mata be pangai lage la le na pi kang tung re te hala direct recruitment act puta pasalam le det pole non direct recruitment act selam det lawan so chief minister lo selam 2013 ningkan se selam gente selam det aman la so chief minister ma aprang chief minister ma
selam det lo masih cetan linta Assam government lo ka selam aman nang ye pion posan da itum dak ci pilong le banga diskursi nang pidun lap nang vai dun lap ye lage itum han le otonomas nang pikang tung de lage selam le det poleson alo ke lalu lasi kijut sialam lah hello rara tumbang gotin non arjap tim non lapen ke ili tum chun meji un meji lah hello lapen article 244 long ji lapen ili tum tame Nagaland asana thak Mizoram asana thak Meghalaya asan ba Arunachal Pradesh asana thak tum da kaching thura ili tum da chethe nongi lah hello lasi paning le 503 apong lapang so talk show on 6 schedule on to mostly na kotha ili tum da kenangan topik sistem corruption na kotha ching mai long no lapen da igi ge ba kotha ching mai long no lapen da tangkap ka cross thap ASEAN interaction program bukan job ran mana pamanghu lahai la lapan autonomous tera kotha itu kacingki kacethang kado itu pejutang lo lapang selang bangsa talk show nangkelang dun ajo dero ustami nal naila dun man an nili tum ipicho se bitum hoy kanan churo lo nal itum la bangsa kotha sharing tha nal itum pache thang koni tha lapen la bangsa talk show lo nal itum ongdum mesen lam nal itum kachili kang tum nal itum lam pachoy ta mela pan itum hanar dum ta me la hello la si pening we apor ini tu masa da Presiden sa Penchenglok la full secretary da public relation alang li tamen tu mongdolo alang li pen ni tu da pini tok surong alang tu mang chitong ko tamen kiro pilo la ben ra phanan ta kiro pilo kaddo e bhan samne choro si pini la maso